ayina vision efanayo. Yes. Si famous so. Yes. Mara asina vision eyiwani. Yes. Mina vision yami ukakha isizwe. Lokubonisa lena ukuthi crime ayibhadali. Yes. Mingaye ejele. Asiphathwanga kahle. Yes. Ngokwemali. Yes. Bathinta lezemali. Asiphumeleli. Asikuthole lokho esikutholayo beke uthola i-contract or nakushaya ihit yani bese imali yakhe thatha le mali uyowakha i-food shop or wakha ibusha or wakha isitoro wenze into ezosustaina. Eyo, guess what? Lava sokise uthembulala be. Things amaspekile things omakhosha na. Things yafu. Love ngifuna we leave no stone unturned. Someone shapo njalo tho. Ngiyaphila nami. Ukhuluma naye umuntu onaside. Cha ngiyabonga bosisi. Ukhuluma naye umuntu onaside artist namhlanje Fatman njengoba sila sehlangene so. Siyabona ukuthi sihlangene sedabukile kubuhlungu akukho mnandi. Sithe masibona njengendoda evelile izobeka imali layo sathi sisondele ku sibuze ukuthi ngabe le ndoda wena buyazi kangakanani. Le ndoda angisakhumbuli ukuthi isihambe years back. Mara sabe years back sihlangane kuChibotwana. Silo Chibotwana the producer the film maker. I think we are mass now. Yes. Yes. We met there. So Peshua, I'm a career with music. Then it does answer again the Swiss something as a shooter of a film. I am so much to meaning I am saying it quickly that's where we met. Fatman Oscar Mgudlwa njengawe njengeFatman ukudala ugijima naye egamini indima ayidlalile eSouth Africa indima engakanani? No indima efana nawo ngama-superstar ake aphila nje. Angithi abu-Oscar ama-entertain. He was an entertainer. Uba-entertaining abantu. Siyasebenza sonke mara kulale sikhathi lesimele ukuhlela. Yeah. So u4 kula ngene khona. Angithi art yethu ayina vision efanayo. Yes. Si famous so. Yes. Mara asina vision eyiwani. Yes. Mina vision yami ukakha isizwe. Lokubonisa lena ukuthi crime ayibhadali. Yes. Mingaye ejele. Ngingabhema ama-drugs. You can make it from nothing. Indima yami omunye yakhe ukumhlekisa so uyidlalile indima yakhe bahlekile abantu siyamazi sibonile abaminuto amazinyo yabona nalawo yahlela so yiyo le ndima Fatman angeke sande kakhulu imaphi amazwi okugcina ongawasho njengoba silahlekelwe ichawe namhlanje eSouth Africa elifana noVuyo Oscar Mgudlwa? Yazi amazwi wami directed kuwonke ama-artists. Yes. Hayi kufonke. Yes. Ngicabanga ukuthi le industry yes khona into wrong yenza efana nani asiphathwanga kahle. Yes. Ngokwemali. Yes. Bathinta lezemali. Asiphumeleli. So mina ngithi kuma-artist wonke
kumele siyishintshe yonke singasafocus kuyo lento kube kufana ukuthi umdlalo wethu akusikhaliye asikuthole lokho esikutholwayo maybe uthole i-contract or la ushaya i-hit nyana bese imali yangena thatha le mali wakhe i-food shop or wakhe i-butcher or wakhe i-store wenze into ezosustaina i-economy yakho yabona nawe njengoba une-channel manje YouTube i-hold akusikhaliye wavuka bakubhadala thatha le mali yokuthengisa ama-ice cream angeke sande kakhulu kodwa manje sicela ukubonga kakhulu isikhathi sakho kakhulu sibonge mfokazulu sibonge mfokamakela sibonge kakhulu Hambe nomuzi noma sikhomele. Siphila noMavu kwesincishithe. Yeah. Uyawazi isincishithe. Ezase-D-Town. Sisonke nayo. Awe. La eBeirut mara sisonke nayo. Totote TV sisonke. Danko lapho. Awe. Danko lapho. Hola. bafethu njengoba bengisahamba nje ngisesekhona nje ngesitukutuku ngithola omunye umfowethu khona lana funeral ngathi uMasakaza umfowethu konje kamna kokani uzakhele bafethu ufuna ukukhuluma kancane ngomkhosi kaMphutla athi ubusise khapha kancane awuthi akho ukusihlafuna kancane ngomkhosi kaMphutla uthi Masakana Oscar ngikhulela yasho yami yasho sicale athula kaMasakaza Oscar yathi yami Oscar uMavo uvuyo yasho uvuyo ngikhulela uvuyo mkhulu wala ya uvuyo isikole sikhe njengoba ngisho ukuthi ngikhulela isikole sile like umuntu mkhabele phambili yangithola bekakhangela like leyo yathi mara same age yangithola he is always thinking fast yangithola ngena kuye sifaka ukuthi amanye makhita singiyothola yangithola something so then uMavo as an artist you a group with this type ukhulele kuleyo group njengoba athi about okay Nkosi ngiyakhumbula last time nje umngane wami ngilobele ngemshela ijangilana ngilobele ngemshela ijangilana ngamshela ijangilana ngimshela ijangilana besinokuhlangana uthola mahlangana la kunenye ebrahe khona la Stratton Sen bebayibiza uSkap unganwesi ekadlalela ibafana bafana iKaizer Chiefs ngoba istrike sebafana bafana awungitshela uSkap banovo bekuyisikhathi esingakanani bazana like athithele ku-age group abalingani umanje futhi uvuyo ngoba ngidala kuSkap uBavo uSkap uyabagroma ngithola uSkap baza emva kokuthi is not the same age group bro ngibona ngithinta le ndaba lethu because of ngizwa una uthinta uthi uOscar uke wadlala idisc yabona so kusho ukuthi uOscar uye wahamba wathintana nabo this guy bekane show manje bambiza abantu best friend akile yithi ngikhohle yithi bathi Junior Kanye ngoba ngisho ukuthi uSkap akusi age group one banowafu bana bo Junior Kanye ukuthi ngene njengoba ngishilo ukuthi uSkap bano Junior Kanye the same age group
bagwinywa mafu. Ongitshela uThabo, yiziphi izinto ongazikhuluma? Okay. Sigoca ngiyabonga uThabo. Irep uThabo. Ngiyabonga bafowethu ngiyabonga bafowethu ngikhona namhlanje ngiphethe iFruitman Labi eliphila khona kizo lestrati umzakazaka kwi-out yethu ephila nayo i-out yami. Magama okugcina esingawasho kungimanje ngifuna ukuzwa kuye ukuthi angathini. Umphakathi wase-Daveyton silahlekelwe, umphakathi wase-South Africa silahlekelwe. Umavo he was an agent, kuvele lento yakhe ayi-one ngoba manje futhi ngicela omunye nomunye angazenzi yena naye enze into yakhe. Happy professional.